Bageta bate simu yokuzi. Ndeka. Nyeganyira. Muri mutaba kutura. Bino byokunywa byange banzolinde byokunywa byange ndwaire. Nanyondi waire. Jesu tatugabane. Mpereza Jesu jorinde ntakokiye uko bana byombi bazi. Ntakokiye. Ngulya na nyomi natimeyi. Turarandangira rero. Jesu ngakokiya yobuli. Bino byokunywa byange. Ati nanyebenge binkioleza. Obuta kumpeza na nyonyo kiyaje. Wewe. Waiter. Kangulira akasoda. Ate kaka kasoda. Gendo mugamba kuletera akasoda. Iwe ndamuranga. Waiter. Baranguli. Mugamba. Gendo mugamba kwa kasoda. Bino byange. Ese de kotaka nakana mina de meidi. Guregyo. Yeri ya laisi nyonyo ni byongo. Weyongererezeho. Abanyeyongeza diri kiwo iwe yongerezoga. Awu nyiyongeza diri. Jesu yongere sende hano. Yongeraho. Tuga kutabuka. Abuturanyi bundani inywa. Ndora nimira na inomire bichwanda. Julius tuga kutabuka. Yongere sende zino. Nkwaha. Julius nyoto mbasire. Nzikuyo. Nozi nyako. Nozi iwe zangeza ngazi kuyaho. Baita tu mbako kuzindangira buli kai. Bayana nanyo mpereza. Borano enda kunywa kinu. Ngezinga haki. Mbe kinu kyo mutwaro gumu. Ati nyoto 12 wero nyo mutwaro gumu. Ati nyoko waire. Ati kani nyompa ire ujirese Tumaka gambo muryo kagambe bega has no choice. Bega has no, but for me have a choice abo ndakumpa. Ati ngome bizigana yagura kimali. Bunda aba ni inywa ndi murwaire. Nanyo ndi murwaire. I'm sick. Nanyamusiki. Bunda ni mira no mire bichwanda. Ni abo sini abini bani mire bichwanda. Ati bakumire bichwanda. Komba tengana tegura. Ndakukwata. Waitress on muletere soda. Ati soda ruwaze nanga. Ubanda oragina hanyu. Ya. Kanya hule. Julius to. Ndi murwaire wama bakuturora. Je nakwenda kunywa ebyo kunywa bya. Baiti urwazo umuntu ntoku munywa hebyo. Nyina kuliya ate ndafuna tamani go kuruwaza. Nyina kunywa onanyo mire bichwanda. Ate byo iwe ogwa kubimira. No beko badimira no mire bichwanda. Iyo bikusako nyingu samali. Ajukana kantu kali heavy kakunuliye. Tera mweki sani. Deta akakuponko nkuju. Ate kuponga yenga. Nyokwende yange tinkwenda kumbaga nizamu. Tegoti. Jusega kutuwa ukaniza. No tegoti nkutekeremu. Busayo tegengaro nkutekeremu. Ntola kuli. Nguli heya aje yeso tako. Bazo okwatoko omba kaseke. Bazo komba kaseke. Kale kawe kanyikali nze zile tinkayenda lekawo. Buro butito adakaseke. Dere we twalo. Bukiaro. Tabaji Julius dere ndeka nyikali. Nanyenda guru bwangere kabe nanyo tinjakwe. Anti nyondi murwaire. Nanyo ndi murwaire. Senyigende ko. Muje birore byabenze. Ndi murwaire. Senyiga omeri warwa benzi. Omwezi tugwakasa tugutayire mukubi. Ota. Nyo ndingutayire mu ndwaire senyiga. Nyomba ni complaining aba landlord. Tibe bagubara bata. Omwezi gwa kabiri kuonga. Gobuzire yebiro binga. Gobuzire yebiro binga kandule. Nkabisatu. Ati babara bata. Omwezi bagubara bata banaloda. Ebira bina munana Yesu goyire. Bati kwani abagiri musaba abantu ataka ebiro bisatu bitakaho ire. Atokwenda bakusabedi. Nkuba nyina basabe biro nka musanju. Basabere nti biro nka musanju. Ati bazenju ziraziri zo mwanyu. Bati balema magezi bayira batuyambe. Mujo muto omuhagire. Myaka inga omuhagire bakena bana kusabe sende nanka yawe itakaho ire. Ebiro bya emutuka yanga give God. Omuliro reka gusamba muno. Tukumura mulinga giresi. Mutuka yange yekina. Mama yingia pole. Mutuka yange yekina. Tuboine nako yekina. Yekina. Baitu tinkusinga bangi. Okusinga bangi mali. Aroze nkusinga mutuka zora bono. Nyinyi nayo. Arona bazine nimba singe yange ya mani. Yawe ya mani mali. Inabokusinga bangira otokuingana nyo. Alina ka boyfriend kale kakukwanaga. Yasinde. Ati ndiye omusaje owangambire mbakagamba nja kutulisa. Bata omuuliza. Ndeka tanganye. Kagamba.
ngunyonku sakutulisaga agaja kuntulisa motoka bato bajawa saija Range Rover mawe ekabamanya yene motoka gire emupira enyuma Prado agaja kuntulisaga aja kuntulisaga na kupikinga na kwa nantu cho mbati wajo sema manyecho kana ni business yako bana nyinulira tete chikumike ekitalimu ngunja inkusa kuinura bita basajja kabakwana kubya abandi nangaye bakwanira kimukubi je abakabasajja baine enkwani mbe munna bujese tabekya maina no kwana nyonka bagame hanje kubegisa kwana nyoji jeni bwire eleve impikiro no kwana obakwata manyo kwana nyonkusa kuegesa na izire notandika no mugamba bakwana bati ni ngamba bakwana bati abati ngogwa era nkamanyina mwegesa ukamwegesa nkamugati bakwana bati ukamugamba nkamugamba bwana kwa no muntu tumurikyambo oina ebyo bugayiga ogaga marara antati gaba marara baitu kandi jeni aroho abakasaza benda paka bakengo inaki bai kandi bya umusije arabisije abakwehemba munaba kutama batu kabamanyire bikaba byira nguna hatisaze mawe na wajena kugamba okura enjuzo zo mwana nkali stars atero nenjuyo denege yayi enjuzo okura resort eta yangi okwenda okurura nankeri ere kaline ta hali gwa kolopengeta yangi bujino isanga buli kimgena nagamba ke yayi baite nyisana baida oka jeni kankugaiki kwa okura basije bano akingana gulengo ine jali smart Julius aro muntu akajali smart ego kiryoke baitu kankugaiki hati in most cases esente mpakozi zoka nobukuba otuwetirize engoye tusakenge engoyo zetirize enzoka yawa face okubo yota ye taro tokaraga muntu no galero no zazetirize nka oira arabagaiga balemere kunyirira mwana baro nyomu kumamanya na mtawo n'umuntu akalema kunyirira kana mubindi arabagaiga balemere kunyirira mwana iwe ati nyonyi ne unkumanya muntu wangu kutiyambaza ibara chonko mojo lagira sente but akalema kunyirira akana mbigaiga harebi yayi arabagaiga baikara kati komere buso kunyirira akkoinege musikala hero kwa olo moja koinege osakumwa abugama lero lino litwala chiko moja ina sente aina sente manyoba nanyaro umanyire Najua sana mumurura atafagi batagira sense. Nyoti ndafagi Twara foot. Nyonta afagi. Reka. Na abantu bakimanyire nyirira. Nyandeze ndelengera react. Ekyafagi ikyo. No mndantaka tungaga sente zikumarayi. Toli wafagi. Tende wafagi. Chonka abantu abasajja bigisekwa na Julius. Ate kikubanza nto obuzibu jeno obuli hali. Nyonka bagamba wewe number extended draw. Ngamba kigamba kiriko ngamba that I want to meet you. At least yagigamba colleague yokubanza aizira ka sente ka transport. Dubine byongamba kotanterirege begene yenda tumitinge ototingo terege hadata yowa. Kandi ebintu byo tukwanya data yetu mubiyeganyire. Nyaka jaja tinga na mu inbox yange utakungwana data yange. Soko sindike data omalo ngamba ziboyine mbuye hati mbaini nsaba tubazi komo obuyire bikibiki akwemo obuyire hati kimurakora mutandike kweteko price tag kale mukubaza na nyowe ati kibakiti aro manya bitahabi yaki no gamba kubaza na nyowe ogura data yesente ziti ku meetinga okusindika transport yesente ziti kukuhatya Mikaili okumpa ziti hati mutandike kweteka price ekyamge kyandibaira mutandike kweteka price amazi magali abasiga baina kamanye muna kwanira data yawe hata baino enda kwanira hayaye kwanira hayaye yes hati kampabuzi ekyo kubanza na nyo kuba ninkozesa data yangi ya business ati data ni wakwenda nyowe hati bakubali ya business okora ki online ingo hura ati jawo kanize bitu just kugana kya lero araho muntu asentia message client no kengamo client ni mungarukamo araha ola izira kimuna akorya kukwana message za ukana nyingira ba client banga na sukani mnyumya na no poza ati nyobo nkarwa client ansikika message kayaka unkarwa inbox nkasaving aka number kaye then ko making sure posting ile nkaitu zira kozeka ziboine then wa marazirora then unkarwa alimu how much usangatu embozi kwataga ina okenge bani nyembozi how much enyuma hato ono aba yazire kwana atandika akora azire kwana atandika you're beautiful, you looked beautiful in that dress. Naka saving. Okay, again. Maybe I'm gonna TikTok account and that's but I enjoyed this video of yours. I enjoyed it. It was marvelous. It was fantastic. No, no, mama bwire butembo. Can I have a word with you? Can we meet? Mugamba hata ni ngani ngamba we meet on whose data?
Hey, we mito no data yo. Ati nayo tobanza kubakebera mu kugamba ko mutero rugaro rw'omusajja ono ansindikira kusana ati. Okimanyira roho ataninga nembaza ari omutagamba how are you? Good. What's and you? Aro oli kuja kumanyire. Nagamba John and you no gam Jane. No nagamba mbozi nice to meet you mbozi ne connectinga. Nosanga kala omunyumirwe ate nambaza mbata ritandikira mbukani we meet. Na kutana no bwire bo kumeetingiraho. Okenge nakumanyira bo manyira. Nakubwire. Nakutana no bwire. Mbusayemu. Antati obuzibu omusiki atabasiki biro bino bomukaguza when shall we meet akugamba I will tell you kaba kimutugamba mu nkugamba will let you know nja kugambira nikikaraho myaka inga tukangambaga will let you know ati just okay okora obora linda onyo mbaide Julius Kawa tutamana iwe kibe kudomoka emutugiteza akade ti yange giye kuteza akade yawo eri mu ambulance code nyaba ngamba abasajja bino tiki yayenda asijja bakuteza omutu baitu wakagwaga mu love ngagigwa mwana nyachura nyajuza nokaba ate nka bino bibagamba instili ya kurwara instili nyati Julius ngambire nkaba mu relationship eyasiri eri serious bye nyachuzire enyachuzire bwire burabiro oyine myaka inga oyine myaka inga relationship nyabaire mo kabayo mu corona mayanga oyine myaka inga 2020 aha 2020 at 2020 arabire myaka 5 ati muka aha ni bunyabaine ndi ndabo nkabandi 2020 nkabandi kyala isomero okaboina ikuna mukaga nkabandi isomero nkandi musekene ikuna mukaga yade tine myaka kuna mukaga kuruga hati ngaba 2020 uine myaka abinenga abinabuma nanga iwe nyina 16 myaka yino nekibaza baza maji me myaka yewe yenyini nayo tena kumbalira mwago kitakigamba happy birthday Jane you have made 20 what think yayena ndeka nyine myaka joleka ate myaka buli kiro kutaga noginga ningibaza abiri nagumo abiri ne ya hadi tinyina yo nyina 16 mukorona nyo wabaire 16 15 yes jenga ngena nyagamba aka video kali nyagamba ndiwe myaka abina ndabana myaka abiri andi myaka 35 which is okay nyoni nyakuba manyire myaka yange ati for that case I'm 16 hatubazaha emyaka hura tubaza statement bireke ati 2020 boko sazi no 16 buloka boina myaka mwenda aha nganyine mandi mulavo yuka kabaka kudaburo bire nebukiya jani bakatandika kudadaburo bire nebukiya inyazinde walai boran iwe ebintu ko katandika kubiri bire nebukiya ndi 16 hati okay nge okora buli mwaka ina kusara emyaka ni yege okay nge kesa tone emyaka nga ati nyonyi na 10 okay atotokora kinteke hati mbe nikakugamba au ninyewe ne serious relationship but warwara mistiri nkalema no kulya mwana iwe but sazen iwe okuchayira ati kanti ndimu hati break toka bikenge dati yurira bulikiro rabagana hati break bulikiro ati ngameko Julius nyo relationship yange nyabaye ne serious abantu bakagiroga ati bwire buno nyabaye nyina yo juweraho nabo abantu bagirogere bacho nayo gendo nanke bagirogere eti muruka ya te bale muruka ya tira abungenge amka kusaka nkagisonda ejo taxi buno bwana bw'abanyarwanda babo bwana babagaga tobange bukuyiri acho kimayaro tribe zaro bwana Burundi mali binyarwanda binyankolo mbazare byana birungu nyonkutozo mnyarwanda okuzara ino wongu manyo nyabaye manye juwe omena ndi cheti mbaindi balizi dero we warugamba runo tinjulera kama utukumanya nyona hivi yara utugabi baza hano ngambira hoa ate tukutali munyarwanda atamnyangole ogutali munyarwanda ali mu rufumbira mali iyo kira kyamani akaijo ekoze tabyo nkasima Jesu nota bajesi kane wompoide notanyeta akaija na sister we mali akaija nyagenda nyaba pikinga
mwayegonza yego baitu nkwenda munyarwanda era omunyarwanda raba oli okwo yego nyondi wiringi ija tuzaro mwana tikantu inuo hara ogo na waroho ogo na waro tukotanyi bajije sinewo kampo ambiro buli wanyitaga are akasente kaizire no nyitantu rugambo mali ndagano baza mune bigambo mali mayo wewe kanye ije igunu nko promising akufuga omuno bagenda baza mune bigambo juraza roro kandi bisiki bye ebindi byogira nabigero rugambo nibigani bibyongera mali bare just kanta baza kintu just kajano rugambo mali akajise mpere kimuhana no bisikisiki bogira bwatauni nyoka tagira olibenenge nyasore hano ijodi yotingira manywani ngagwa muntu wumbi oino wisiki anto ubutaina mugaso bani bura atika magambe bantu ngana andurahan bani nyamagambire hati ngona clarifying kinu kona bagambira ijwe bile bitu akozera nanka muntu challenge nkabandi stack amonye kubola ho musimo ine number nyingi otona okusa kuterera kitu cyo kubanza kuri abwire ne number zingira musimu yange Julius ba client ramwe bale kumfura bize aba client bo number zibaka okora buli client asinge message ya WhatsApp umeke obure wasinge message saving ame number yao ata isanga ame number ziri nyingi bali ba client utana mna munywani okenge hani ngagamba munyono yayenwe na nyamba abina arwaire kata samu nterere simuka mugamba ndikubi ayeni beralisho kutukenge baitu tutakazire yali mporampo labire bona kutaka kutula mukwa kasatu yali mporampo mpozo ko kabarwaire kuturuka bayibo jona wow Julius Kujika nungama wakabarwaire akabarwaire jasime munda bata limporampo akizire ani ugo ungira yende narwe na nyamba ijwe kandi ugo wani nyasanga ngame mwana nyambise kizibyo akaida kabana kamba orombe ngeri yabeni njamu dupa no saki mutene nkahara ojikola arwaire ngamba je no takimende muroi okay ngere mtu kumutera umuntu batira shoko agamba derono mwana kiki ati bese mudupira bomezi bange cyara kusakura kakusakura kubi kandi nekini ogo tainda mudupa ojo kosanga akikenge nkamudupa kandi koleki twakumugambe tubaintu kudupa nkati na wewe ndeka wewe umwana wabanda arwaye nayo kutuke televizivu byawe ati je nayo inakongera umwesabire ijwere kintu kirikida muningo kya ku exposing abana bona twina muna abasajja bokusakuterero kasaba sente ni wenga yabende bene musimu ko nakuterereyo hati rwenkobe kuli ugenda koreka ata wanene atika ngabe Julius nkasaba mukama ampe business ya gimpa nkasaba mukama ampe ba clients abampa banyonenta bamusabe ero mnyo nubye sigero ate nsaba no musajja ina magezi nayo twara umusajja go wa mukama sokali ino musaba ina magezi wo kusakuterera ata raha ene ndamukiza abana obisikiwa mutaina ba supporting partners mwe supporting inywenka ruhanga abatekere mu mukono bintu byanyu birubate ku mwana yiwe kyonga kandi buli kaisi oiro no bisiki obukushinga obutaina byokora bwera no busajja ibani bene fitingira abasajja ijwera robera bisiki bonyatwairo samwe yoko bukupangisa enjo ya bei tibwina hali bukora mali babo kutunda kya muchuo legi mpaka mana ata bana bene birungo byamani ramo beko ata bana ati otowerunga nyowe musajja bwakubyamo anda yirungiro nyonde kabino nkyali ndikufocus a business ntato musajja bwakubyamo otagaruka tagaruka nyowe bati kwantagira X Julius tagambi yotingira barabayi kwa tingira X yesimba bugamba kale ngo gamba nyoti kibanchawa kyengamba bagaruka okuke kwana ngolikine message ngolikya abako bwaroza abanaenda garuke banyoka kante nagiriza jeni leka kungupa kulitwara kule vinyiragiriza basiriasi ari akona nkoleremba abantu ijyo kagamba ntukolera abantu ngambire okoma wayifura na nyondeka ngambire nkoraki okoma ba mubara nkomayo ni mubara nkomayo baitu nayumba inyendo ngambire ajya sanduka ngambire kangusoba kintu kino okura ite bamba okura abantu yenye relationships zinu zanga ati kusaka kwa relationship nganyabere mbuli nambali nyabeni ni eri serious nambali nyabeni engaba enso engaso yemeka se rugalege ya Bujumbura ndi hati saha zinu imba nyinam ekaba serious oyo obuzibu nambali wabayire nkaba nkajja nka side chiki ati kandi nyowe ekizibe kingira wabanuko wayetereraga mno ekiaro irombe nyowe tinga kuzara hata godo mwana hati ngameno ndatwaukane ingamba tuzale amazi magali yere shichipiyange kyalo kyali stable bambe irombe kizibu nyoje ajaka ekandoro wangege wa hero
Julius teka kwa byebiyamba ate njaka ile chichi byange ngifix Yisi norugambo Julius orugambo orugambo chulera hogati ebyasize byange kale kwa nyumba ile nimbaza byange ngira iwe Kyonka iye yage kiyaroho ukali stable je seme kizibu omwana nyonje ninzale bwire buno kiki why business yenge kyali amuhanda nzaliro musajja abu wake business abu yake ajja kuongera ngongera kubajukizo musajja agamba nzaliro mwana niyo business tuginyese otakosa busiru bwawe ekizina kigamba obufumbo ye mwana hagambire kamuzalire nango wange hagambire era mudome nyomba kama bulikiro munyomoro bali sigara bana nyamba gambire ate kambaga akora Julius byange kono bimanye binkora ate business yesenzale hati chale nkyapangisa byange to bimanye akatali hali mwangali okusaba okyapangisa akasi engedi zonkanzi himba buhimba okenge hati ozale otwalenda ohaja kuimbire nkaitezo omugongo nkaguga kuchiweka obotolendo jiko sister wawo oli bamutabata Christine ojo akakola kwa John ni wana himbe nkaito mumanyiro John tazima nazima era bwa jamu katale kunyamba nyamba kuikali lambe aikarambe bataiba aenda bakasoma ndiro bahimbe ngo John atamuga bire bikutiyema engeri biremere akuteka omusajja on muhagero 10 baina ngo 5 gutiyema ngo 5 no muteka ngo 5 zimanyire nyonze yimbira kufana kamfe ninga igahara kamfe bugayiga tafuire nako kamfa listening nkora ati nimyo kugamba ati Julius ntwalenda nimpimeka itezo maloko akiki aise bako bana inamuzalire panga business nindona nyedu kwangi giana nyofu nakadwako kuikalira mudara gwangu ogira business kiyo yenda kora mbomezi a dream business niye nyine yinda niko kanga ziri permanent eri permanent ali munanga obintu kalitano bubaga ndino bubaga then kingo na kongera ziringo yemenkitele gumumba mazire my dream business pa menkitele okenge baitumbaga era nazo nzirira online era akuzena abakona nengo yentuma musikita akora bwire buno kandi na delivery nzikora so omusajja bakona nakuzalira mwana mukwana tompa tiba mpapira yakora delivery bakwatirayo nyoko delivery na boda ndina ninkweza amuli yango oba mpeza boda kisikira abanyoni banga besikini bantolira amwabo akusika omukono ati masindi timpikaye bamasindi bateramba motoka ndeka mukono nka nyawe mgira boda wange bamba mbagani ngenda kukaguza habaki mwina abakazi mwina muno hati endwaire ezensoni ezo infections kwegabagaba muno mwana iyo niye kusinga kuzire mali kwegabagaba muno nkiki kuleta infections kwegaba obusura bugabagaba muno nagabiroli arakola Julius omukazi wawe yamana iwe usanga oruso rukurwa mwawe obwaro tiraniza noruwoli usanga biye combining okenge bine kibinakire ekisu kina kitaka kuleta mekisukisu nusanga maybe muiski na kabere benjere yo muto yagigesire ne yabasayija binangira baita mwekwasa muno etoyi ati Julius akorora infections zetoyi zakana iza kabere benjige etoyi yakana ne yabasayija ekyo na link section obusako njulire naloko ahero kiyenga Julius etoyi yete yahalika obirore yetoyi akona mbaloka sesira mutoyi enkaleleka kumisikira orwaliraho obutakisi wao na kandi infections zine zikusinga abakazi misatu muzikwenga ile tuzikenga chokaita abasajja banikia kuwata no kikengera no takutuka ogusyo gusigire genzi kwijwera mali bojo nyompulire boginsiga mpule kiniga bari marara abasajja bataka kwatwa genzi kumala tingi ni buli musajja mpaka kwatwa yenzi tingi ni batakura abana mweka okorora nyowe mweka amanyaba jagama ndi murogo bankolekie kisaniki kandi nkudu iwe bajagama okumurura wena naisana kenga mali oja murura ntamanya kunu kinenziku mali umoje ndwanga nyambe kisanikirole okurora abasika balahero kumkote munywe bagote bata ototoima ngoto no mu chombo totoima mu runywe runabya mundo buchafu ototoima runabya buchafu munda okenge ata kule ebijume biyamba batu kandi mibazi yekinyoni etano ngimuntu otokumura na cyana ubujunanizi kakarungi wewe mamanze kiginsi gire iyo mbosera chichi mamanze kakamani tutugama kudu mama enziku bana nyo omubwene ngo musikito sakiza ni akagiyanga
Kimanyire nicyo mbage ninkukaguliza mukuziyanka omwana kananyiriro naye tina na ini wanudde nkawura nyenda bumezi nakire omantu yikirize inyo tina nabali mugendera mugo mwana tina nabali mugendera omurozera baitenzi kwe muro kukabotomere nkatomera hati kikunzindiraga message ninziro rabrora era mwana baitu ikiki kaba steady hati kira abastede kandi kirwa ireje hata lokuba wanyumiro first step deno malirize nibo wabere kubi era ntaga ninjanja hati ngamba ninkiyakiruga ikishenyiga kyaija aize nebsidan ayo kandi baitu kotaka kumirembe kiwanda nini ndekesa nayo tubentukia ndibajisa bukutenyeganyira oja kwa top up sende zina 10 bizine zompayire oja kwa top up mazili lero jisa newe sende zawo zino na uchu iyo mwana imbere cyabaga abana bana bakote bajegande mu abana abantu bagusara buri tutoyima roba ruchumbe banyu ruyambe nanka infection tutoyima ruyamba ko gya mundu buchafa buri kali munda bona burugamba baginywire bagunywa yamba bagurungi kuyamba ko gya munda osanga ola nagamba eseke zikunde mese zigulire ekombazi gugure eseke orutoto baitu rusara orutoto rwati rusara orutoto marwati rusara oruihura orutoto ima wama orutoto ima runanka arigure eseke ndumanyire baitu turikyazoka muno biro bino nyo twarunyukaga ne baturunywa enda ne kuruma ate omusomoro gomekamba dera wana kamunde goburo omusomoro guyambaho bakutere ebihara ojo abana temanyize gendanka obubayihe ebihara ate omusomoro gunyamba ko ebihara ugamto ino balance no nanga no turuka ariyene nanka kapere jorinka deni no gunywa no gunanka ne bisunse byambaho ne bikora byomwana byambaho biyambira inyina mu bimadera mukora gombo bikora byomwana watabimanya aronna bahananka biharageze byo muti byo gumiyembe ariho na manya bagota bataguno ogundi ariho no gumba yamagota amutoma oguki arigo omuti yawo nago baguhe bintu naba bebite mate ora musisi no muyembe nyonyaraga nywa mwange nabi ati bana nyemujaga na mutaya kubona abo ebite emibazi bazi chumba no nywa okay nebindi naba ho bisirane arone ni nankene ne nya ni roro weza manyabikiya kimeru yuga ruyambaho kikareke ruyambaho kikara abantu barunaba muno bagama uruyura abantu batanzana kibirizi no naba bulikyo no naba hano tibarunabira mu kiyogero binabira hero tibabinabira mu kiyogero binabira mu kiyogero kinabira yo tibikuna ebisirani kandi bisira ko yura bireza nebisirani byabana ibabiyona no biyeyunga kandi tikiki baitu kandi aroho na modern remedies zibakusa kuzisabo je munabi nababulikayire utunga yobuhoho bwete dera kandi akotaka perfume zihingo ezikununka muno we ni mutama ebika bya perfume abati kusikira ntekika kya perfume na perfume aro nyazitaburaga ona yenena tereri nyina itera kuneni na itera na itera na etene bana mu bihingura nzabire bino abana bahingura ine perfume kuzitera zikuzangeme arona nyo byaje muzihingura nize ante cyaro iroho ati kandi ujya kusangore nagiyetera aina nagagita gokuyeza agagita gokuyeza nago ganunkisa ganunkisa obusura muno ganunkisa nirasiga binda kombe bakuli wewe mukabona deka jeni jeni reke kitu ekitinkienda awo nkubye nnyo mama mwe kombere bakuli zanyu zikayija wewe wati muragamba ndetanu bakuya mubi mukombe bakuli zere zikahangwa mina kombe bakuli yere owote otireme binyowa yeze kurungi togya giteke yo oyahule bakuli nayo komba sweet ya kati baiti wewe niye kombe sweet wakati tokamanya akazina akagamba amukazina sajja gonina sweet wakati takutokamanya akazina ako iwo otawira tinda bukenga batotawira mali kasako bakalikeira akazina kagamba tata ne mama munsonyiwe omusajja gonina wasiti wakati warakazina ako bujjo mukanyijukize nainywe okubona na bizina abantu basako yamba tata ne mama munsonyiwe omusajja gwemanyi tamanyi kufumba tamatali amere tamanyi bikiaho baitungwa amanyire kunyonye sweet ya hakati bada baganda abazide bizida byo kuhemura sweet ya kati ari tomaka rakazida kashiba akagamba ice cream rugala ice cream ara akazinaho
haraga kandi kayakaawo haragamba jakazi nako Yero kagwali nyo hari obuzina babaganda buhura ati dero bugenda hari nanka gravity ogomuha ogenda hari gravity obuzina okuhemura okwepicha akabatuwisira okwepicha akabatuwisira hariho ndi yazinire yagamba ngo titagenda njala umuwa sweet breakfast in bed buto buzino buto bumanyire tembo kanganya amanyire byayiro burawi bumanyire amanyire bwa Yesu tukimenda assistant Jesus agenda kuse omwana agenda kuse kagenda kunyu obumpanchi ati okutekeza mbu agenda igusira era mwana iwe neiba ne bosi kono namugema tali ya mchana no yekora otata sakurora neiba ne borasi Kenya nyaka tunguru ono ata baganda abamazima baganda bamanye mulingo basweka tweka kama omuntu bwati ne onorigora tebesine ko picha gamba kisisani chokati amazima tugamanye ko picha hati obuzina buroha obuke bajiyasi sho enu takao ile yomba nyira kuramuki abaneiba ochwire mu rugambo ndugugube mulimo osibe mukotera urugambo ruwawe rubasasuze kutabura abagenzi bawe mbaramukiza abaneiba boja abaneiba abo kwaito rugambo rutusasuza ite rutusasuza bati kana ruruga bayiko ne tukora yose mbo tugana ukakora mimo yao ugana ukora nanyo rugana ngani inkora bayitara abantu abaino rugambo nimjeni mutabuza abantu orugambo rupfukya rugambo bojo abaneiba nyona nabesike batana biyokora mutawo no mu abakandi bazunga mututamire ariko ja business muikale hamidera nyo bantamire mukani muzunga mukale umutoza yoki mwina business gamba all na ja business yao chala kasento inamukalanchi yawo we chonkana kwetudaho na yena mizogu tuwe no inamiriza baje singusekese okora njara ne kuruma chalo gara ati bujonkole yojire sana kuseka ngamba kantu kana okora nyoma ngakatala ngira kateba kama kanyikara munyenga kanti ngarugamu oboje kumpa rugambo yemya no Joano okora kinogenda akwa ngaba nyina gura katebe kano jiko sitango mtobo ajja katala ikara muwange ataka nyina kukora kikotiza kandi nyabarabara iwe kwa mbanyina kora ketiza choko rugambo tinke moitiriza ukenge ati mu munyoni wanga kara yobutebe mbanisa ku yemo munyoni wakatebe kajja nkora ukaikara kampa rugambo bati nkakuha ngule kano yemya namago nikakuteba kandi yenye kantine mu earpods obokaba rugambo rwa ruranta garukamu ndio mtu no molekezo kimutoko eta ndekesa rugambo rugambo utakuombeka okay ngere ari umuntu akujja kunorembe mbozi gaita mukubaza bado najeta kamba okay nanko bati no buzibo bundi bakuzimbirira abantu okay ngere okwende oije ne kyamusano kiriya ntamanya nyomba jetingire kyange nyenga nyoma sikintura ne ngumi yezi ta okumirwa wifi enkumisa tuzemere okumirwa wesodo bamaizi ati woizire noenda mpaka kunanke nkubajetingire teke munanka kandi ati nekintu ekindi nabakamua nabakananka abanyizara abantu nabaramuka mutamire mwikazeni yozanyu hansi mulike tusambire obo kubunga bunga kiro kimbibiri taha wiki emogima roto taha no zimbirire mukazi wabandi taha titwangire okazarwa no musaija oni wo muzara mukazi wo mumuho businge oje munijana musambirira mpopo cyamoro okusara dish oboje omutabani waitu mbeso mana munyigire wewe amoti omusijja nkamusanga na mukazi oli omwana otakyali mwana muto akiri mwana otayi na right kwenda gambo ndi omamulinga ija aroba nyine zara abantu omamulinga ija nakweta najako nakweta aroba nyinaga baitu entebe ejo kamukagiteka okubi sana kutuka aina gabaitu itafali linu abakiba litairu but kikibujini bojo kwenda no makaga gago mutabani wawo jo omukengere abanyineza ratu muri kakajja bojo ati mwino ruga gama no boko jora kamini bojo mukana nkogo akunamiriza muno bojo to hinduza we henda hendo butinye we henda hendo jora kurungi nye henda hendo mutabani wawo ko atazingulire ngona ntwehere mugamba mutabani we nizakwenda gama no era ndandolo indi akona andule aikana na role bintu byaibire gama bati we bulikaire mpaka kulingulirizawe bojo amani yo kamukiyama mukana nkogo amani yo kamukiyama emino kamukiyama mukana nkogo dero mukaronyo mukana ngoga agirira kabasajja bero atatu ni one twatu bit
atatu ini bayoje bantu nja kuba watu biri kyonka banyineza arabantu mwehumuzoho nabaramukati mwehumuzoho imwe kaze hasenyo zanyu mwikalo mwanyu muliki kutusambirira nyana mbalinga kuswerwa hona mbayini nsaba nyonta world wide war tiko bagamba abayira ntino ngabaze kurunga inta rutaro rwa hona bagaba bata mu rujungu world war mali wide katikani wide ati wide tikina kubaho ati world war mayina kateko na wide ko atakakanyizire mutwe wide kujamwe ati niyo wasomere muno kumusinga ati wide take kura ati niyo wo hati nyo when kiro bino banje kibaza world wide war omanyambaza muno ayira world war go world war hati nkubagambira nyo nkwasero mutabani wanje ka kunkengera kanyo obufumbo bwange bukuragira nyineza nyonyi na muromo hagoma murundo ogu obunifomo bwange ata ujja kuleta ebiragiro otyora bisobora nja kubisobora nyobo ati bo arokuba ojja kuzaara nyoko zaara noina kurwaza mama wangaro narwazo mama wangaro okwa mama waitu wene borwaro okozero ota abaho ebyo byamenye ata ro musajja kuba atakwenda nyine zaara nuwa naenda nyina nuwa mama wango bozaro yimbano gena mwaino ikalire baina nyowe mama wange oga mwaino ikalira nakuteleza buli kimu bani nyo muzaini waina kuigata buli kimu nyonyine nyine zara muntu unkumanya bwire buno mumanyire kimu kandi ngona rolene nankana asuwale omukazo kakagena yazaliso omugenzi wange wari mu iskao obya muzalisize mwane okanya kuzara okubaza kwa ari mu iskao tali nyine za nyobo ari omunywani wange bagena bamuzalisa nyine zara yamtora mu irwara umenye bani basinyirika soka kugayo ebitabazi abona babikenga ati uko bimanyo kaza utakaza ora musikiri yabinyumize ojukenyereza akaja mujumba tukatuli hamwe ati yamugamba umbo ko efora wona kagazi ojoka mwana waye okubanza yabimuhera cyari bujibani nyemulike kora yamugamba kagazi amazi muba mama wawo no wakubairira na bani mama wale kakubita nabanywanyi ba mubaleke abanyoni mja kutabuka taye kurangira kandi twabasajja ndaitu twakubaintu kugara baita abasajja ita imitima yetu haitanzigo osanga musiki akubona hasingiri wakuzire ngire bibaireo na kweganya nefa cyongo mbikira kubiri mama wawe mgemwa mbazinyira cyala arabo kusanga abandi no twasinga munywani wawe no buli kimukiona kandi abanyoni tibanguhire buko bwini mfana mukanu okengeni mutabuka nibihwa so muzeleka muzayire mama ubuko mutakwa tagana nabantu abo tibalibanga abantu abaja kusomoka yekibazi oja kikakasa aba anti so many sawali simama mama mtakwa tagana timewa murakura muta boye muzayire kintu kikuru bani ubuko atikamba karabi nakana boye uko basubiza muzayire wao mama wa mugeno musabe ganyiro akobo no bwini hotu betagire nkayo mwana ngo ubisiki genga mama nganyire bine byasobe ubuko kintu kimu akonga itu abesikisa ngo ozayira tinga bino oje omwetaga mwirora abejo okinga kuyambo kayo giyo musaigo omuzali baja kujya musaigo wawe baitu kandi arona abazaira ababi mali bali ababi ayaga matabi kuwata no dugale ekyo wena ikiriza araba zaira ababi bakanyumiza story aro musika genda hero yego yalekira omuzaire webintu atandika kusindika sente amumbekere genje biki baitu ngamba muzaire nasaba nokusaba omuhara wa afwereyo yesu mama we wenyini obya muterire musiki byahika yawa akakoro musango hari yakora go kwa hero bamu deporting yego yagaruka ataina ne 10 amanyeza yiziriyo kuno mwanyina obyaterire mama nti mama ngarukire nandi mama ogizire koraki imagine asente zange gamba omuzaira kuba inasemero wewe muje mwana mukama yebale kokora gubako garukire bwangu uba kiki kiki kandi ko garuirwe so arohaba zaire ababi arohaba zaire ababi barum batu kandi wewe abazera ababi bali nabakusabiriza muno abazere muri yo mukatutama omuzera kusabiriza muno omuzaire akwenda akukengere sente zawe buli kimukiona bazaire abambalumu babi bokero omukazi nagamba gonyoti musimire mu bindi akwenda akukengere wakwenda we no yabuzani wagenda kumubyama mukamanganye mbambalize ko so abazaira abamunanye mwekebere era mwekebere emitima mukutubuze kiyokora okenge abana mukubamara obusinyi okoyabuza bachi mutabani wange Julius Katasuwera mutabani wange Oscar Katasuwera agete Katasuwerera muntu waguwawo kandi mulingo bakabani bagenda ku mashoni bakura beyongera ko baba inentondo entondo pointi nkuru baba nentondo abazere bachi banu mukama bakwatoga boja abazere nentondo
ofunire kintu okuzira kantu kona boje mwana wange okudubude sente boje sente zaki omyaka yiti tuwataka sente twazidubude gatutyo okufrola mune okuchakala muno weli meeting iwo obakuba emyaka yede by the way kingu yakurabya omuzere bananye mulike blaming abantu obakuba tufuire ukaja kuzika mwaitu mulike kutubaza nyomo najja kunzika mwaitu mfuire mulike kujunana nyonta kolera abazaire bange yuwo inaba kajereme ko ekolera nyoni nyamu kolerere omusikazi bwaka banakora ki omusikazi bwaka bana inayikolera ki omuntu amazire kufwa mwizire kunzikira tugeze boje bajeni kapataba nako tutaba nako nikake abazari bangi nibibasobere ekora na nyomi akayange mulekencha kale bijega jeni akole nono jeni yesoka ayinayikali na rikora jeni aliyakurungali enkoko mulekenzirie emyaka yabe bene bali suppose ko yombekira bakabalinga bakabalinga bakani makoraki ebe bali bakora nanyo nibe ndi mukora nanyo kanzala unazala nyenke abana nange bajaga ani niko kurolera niko kuraburo sango muzeyi ali mtauno okuma kutembeya obwenjuma yakutembeya ubutebe oga akazanira ombusigazi akazanira musigazi bo bwira mu myaka yanyu tugenda hetu serekiyeyo niko kurolera abasigazi ni myaka yokolera obusigazi obukayikuru bwaitu mali omyaka yekikuru egyo oteka kuba oina at least omwani gwo kunoga oina ho orundo obuju obwabapangisa ali bakwereza karenti yego obuzeyo oteka ine oli mukuzana nabajukuru barado muzeyi myaka nsanju myaka kaga manyo kutembeya obwenju okutembeya obutebe bana nyakura myaka yete ni bana nyamaganda mufune passport mugende mukole okay ngobiko biremere kunu mu Uganda ngende bapangisa amataka balime nekende bayirara ko fura bali bagara neke kyo bugati to bugara niko bajja kufera bato mugende mukole ahero mugende mukole ata ahero no batajja kora ndikande emirimu ya ahero naike tangwire yokogiye ebintu yokugiko gikola ante bataka ko bwa made ati nyo Julius Ngambi nyo ba usigalo nkabukora ubunge na ahero Yesu kusaka kuchoka tukane emirimu ngimanye gikola busa mulimo gutakoze mbwa made okikusa kontini sagenda sauda nanyonka korobo tikiro kazaronga bako mpezi boss murungi nyo wadengeze sauti sakubonabona busa bwa usigalo nkabukora mirunde ebijo ebisatu mu Uganda mu nebije ebi wasugalu nkabuyiri banyo nanyonka bukora sote mwene kimuku kujja tugamba obugaraba buli bujja kolemisa agenda ahiru kutereke mugende mukula ahiru emirimu eyo passport ziri nyoba jemba connecting ya musika akora passport kanta ajja kubayiba ite na matu ikali tuna passport oto inayi ni mata ina passport winazo han mama nkotide tuna passport zaitu mno tatolera han passport kazikora ziroze mere zina kandanga muntu ndanga muntu tuna passport tuna ATM card tuna naki ndanga muntu nyonyi na driving permit nyanya nayo gifuna nyonyi wanyo njagifuna ntarole hali manya bo hamali bagaba bakikaraga niberangira aba kuli kibagaba tebazigaba maloko bazigaba okoko bali bazigaba ati ramuki aho no nabo konda kuramuki tumali tusho nsuke mbaramuke bana abana ndamukizoho mama wange gandaho bale kunzara bakuzara kena ekizulu ekibitfulu nabwizo akasista kanga katoka 39K no busaba ngo buto Juliani Julie to tuketa abajeje itwena Jenny Juliani Julie Judy Joan nanyo ati Julius okenge wawenze nkutide ndamgizo no mnyoni wange Kemi Uni Fashion zinda mkizoho ndamgizoho hundi ndamgizo my blazer bahuire yura mukekyaro kyo nyina kira mukekyaro kyona ati nyoko tanda mukizi obonkuije ati nda kwa mkale ndamgizo ureka kura mukekyaro kyo nyina kira mukekyaro kyona ara mukiyaba gayiga abakino nde kura mukiyaba nakubunga ombaini ndakura mukiyamba aro Max brother wanga ali Kampala ogumura muki umuterera pese weekend bana angajire sene ndeka baja kunobisa boruganda ngukukara no basabiriza bajaga kinte ekolelera ebyagenda bakekolelera chali na mbali kaliho nambara mukize nyo nabambi ata mwenda itwa baramuki bari je kubaramuki na client bangi baramukize mu bari kumpagira nasano market level ya kabiri ba muje mumpagire inobuka ito nyino bubaga ezabasayeza abana so muje mumpagire ba muje mumpagire je ni wanyu muje mumpagira je sinkura mukize je sana muje muwezo buranga muje mutezo buranga tukole muje mutuhagire bambi business ekura nebe yamani ekiterensi yona ndwaire musindikire zakaza na nyondo were bambi nyomo musingene nyeza musondere nkabanga tugete kibono omu buli kya braza sai 11 YouTube channel yo itao
ebaho ikara gold tune tubeni kekateka kananga pa itap tapinga mo soko gende just subscribing biragamba ko nako mama tina okugenda omuno nyina kagenda omporo kataka balondemu katika nkweka nkwendo bazeka ntumaliza sho nkwendo gambe tractor no ebinyansi binera birimiranirizamu tractor ebinyansi binera binime tractor no ebinyansi binu era birimiranirizamu tractor ebinyansi binera birimi era birimi akakulebere ati nkwa kandi obutunda bunu babusengejesezegeki obutunda bunu babusengejese ndekesa obulinda runyoro waha kale mubayi mukale kurungi tilwe meats Tara TV kwegesa kumanyisa.